den irugi papagayam nga iba sa daytoy LAGIP ti NAPALABAS ti pagayam ti nga Dencio iti Ilocos Norte. Sa gudahin norte surat ti pagkasaritaan ni pagayam ti nga Dencio. Dear Manong Nemy, iti si bibiyag pailaeng dedi asawak Manong Nemy. Nakapinpintas ting kampa na Arapaap para iti masakbayan dagiti anak ni. Ngem idi tapi musay kat nabalwa. Kasla nakelta nga namin pinsanan dagiti Arapaap. Ngem nagkariak Manong Nemy iti sangwanan uno sa kaanan ti tanem dedi elbing asawak. Nganoan yaman tinabukil idi nga Arapaap mi para kadagiti tadlungan nakbi. Kading karik nga ituloy ko. Ngaramidyak ti amin na kabaylak. Pagraduar ko lahing dagiti tadlungan nako iti kayat da nga kurso. Nganoan yaman ti Arapaap da. Nupay may saak laeng Manong Nemy nga jeepney driver. Driver iti pampasahero a jeep. Magipaspasada. Tajakmat kabaylan ti kumatang ti sulok nga jeep. Awamad nga rod ti mangirgalo kanyak ti jeep. Tas yun no kuma. Manong Nemy, kayat ko ngay patungpal det ang Arapaap ko nak. Dayta ting karik. Kaya iso ita Manong Nemy tinak ka inuten nga warwaren nga inak ilagip ken ka babayan ka dito nga programa. Kastuman nga rod nga rugyak ti amin. Domingo iti day di nga aldaw Manong Nemy iti tanakasaganan ti jeep nga nak ipasada. Iti aset ganak Manong Nemy ti inauna nga anak ko nga ni Junior. Pang, ay anak, Domingo ita saan ka di? Awen, ingkam to makimisa ka di kiti kakabsat ko. Alagad ta dumagasak tumot nga sumok na napagbihit no danto time ko. Pang, mabaling ko ka din di mamat nag-enroll? Into bigat? Kawan na. Na-estimate mo ka din ti masapul mo. Wen pang. Agraman ba tayo di katigatang ko ti kasapulak, notebook, ballpen, kenda tumapay. Ididamagak no Manong Nemy imbagana. Awanti kastang urnong ko. Kinawanti urnong ko. Nadalang isip-sipit ko no ka Manong Nemy nga 3,000 iti pitakak. Nga naikability secret packet. Pang emergency lang Manong. No talagang awahan ng pulos ti mabaling ko nga paggaraan. Ngim samad nga ron nga 3,000 ti masapul na Manong. Una kasi na po Diyos, mga sinapo Diyos, agbalay mga pasada, kano adda mang tawag kanyak ta, adda mapangko irapin nga tarimaanin, ta mumuten, driver, kanamok pating mekaniko, kita maipamuspusak data, kita adanto sa rin into bigat anak. Ala, anak ko sumitahin. Accountancy, kahit ko tagbaling accountant dahang, papang. Sige. Alaw na nak. Amang namnama ka. Kaya nagkararag tayo kina po Diyos. Ngayon to na sumangpedak nung malay mo nung turabi. Iawat kong tunda nga kwarta ka sa pula manak. Ngayon kasla awan namnamak Manong Nemy amang pataod iti dayta kwarta. 3,000 Manong Nemy tanda iti secret packet ti wallet ko. Mano ti kurang na. Manong. Hanggang nga napanunod ko Manong Nemy nga bumahala akto kaniya mangdaris nga aking kukwa iti jeep nga paspasada. Idada ko iti terminal Manong Nemy siya ko niya talaga tinay ranta nga karga na puno nga dagos. Ididamagak Manong Nemy no adda short distance puro dumanon da amin Manong jay apuket bon ma awan tinagdasag Manong
Intong palko amin ida Manong Nemy ti ili nga paway. Awan dim saag dito sa Nicolas, awan dim saag dito'y Batak, diretso Manong Nemy sa Jaya paway. Katnay? Nagsubliak nga dagos Manong Nemy kat nagapasahero nga dagos iti 5 saak nag-pick up iti Batak. Napuno iti tadakon tiyandaan ti Batak. Diretso Manong Nemy tilawag. Kas ano lang nga kita ang imawala ta. Ay, kitamkad lang ti basama kaya ipamuspusak. At da pag-enroll dyan akong inauna. At dalakid di. Ngayon dumteng ti malem Manong Nemy kimapsuten ti pasahero. Kawanin. Aumet ti nangayab kanya. Tapnoa at da mapangkutarmnen. Irita mapana kon Manong Nemy ag boundary iken ni Mang Daris. Ay, bagmantansakan. Dencio. Napi Mang Daris. Okay, natan nakaparking nga lugan. Ita pa lang bigat deta nga kuha. Saan nga impasada ni Simeon. Tapay, ijak man amo. Tinamat mapaandar tapno mapana kung may kabil iti mekaniko. Uno awot matawagan ng mekaniko. Sige man, kita mo labasit. Alawan Mang Daris. Dito mat kayo dito magsayatan na Manong Nemy ta da knowledge ko iti makina. Ti kabayad ko ngagpaspasada, ngagukure ka makina, o ng motor Manong Nemy. Kat adua, digiti amok. Kat medyo narigatan lang. Adalas kan lang nga masukatan. Mga Daris, masabol nga magatang na ito. Alain ka basit gumatang nga na pala nakulakat ita. Haya, ore kat iyo awid mo dito jeep. Sige nga ron, tinaggumatang. Napagbalin ko Manong Nemy, hindi kitak ti oras. Alasot sun tirabi. Mangang ka dito yan. Ay, ororayan na kiti anak ko. Ay, apo, ay, makapangan naman di ka dyan, kitore awang ka. Awang mat, bakit mo nga uray kang ka, talabayag ka matag na balo. Ala, sige man langin, narigot mo timang paay. Kamayatan Manong Nemy nga mangmangang kamkimang Daris, nga buta na ud-udi. At binantayan na ka ng tarimaan ni Tichip. Nebagak ti problema. Ana, kurang dati kwartak Mang Daris nga itod ko kay ni June intong bigat nga mapanag-enroll. Abay, agpa-college ka ya. Iya po. Ang mga numasay-sayang laeng, Dencio. Ipilit mo mat ngamin kapag college sa anak mo kung inauna kita jeepney driver ka lang. Mga asin na po Diyos. Mang Daris. Deta manot na pa sa dami ta. Sa ikang katitandan mo kada tip tinarima mo nga jeep. Ka daw manay. Dadangar ti problema Mang Daris. Bumalik ko ma. Ano? Sa po. Kasano ko mga bumalik agad. Di ka matsusulduan. Si kamat ibang bang tintibaw di rin. Sa gayam nga bumalik. Umutang. Lakat na pipiagay bagam nga umutang ka kung bumalik ka. Lalala. Po. Pagustuhan ka man ta. Napagustuhan na ta. Natarima mo di jeep. Kaya mo kagat santo ba rin nga may pasada na ito ni Simeon. Dapat laing mo ka talaga. Nung mabaling ko Mang Daris kat kanayon nga da ipatarima mo kanya. Di kanayon nga dagperdi nga jeep ko kasta. Tapno. Da inayon ko iti mapasadaag nga para allowance di iti anak ko. Adan ton ti college ni John. When fourth year high school tumit ni Jay Mekadua ni Lota. At no graduar to ni Lota. Ag-college tumit. Kapilitan na. Ito na malpas ag-graduar ti high school ni Jimmy. Nga inaudim. Ag-college tumit.
Apo kita dadanto amin iti college sa. Kapilitan na kasta mang daris. Yeah, po. Panagkonak Dencio. Ringuden nak no mapaggraduar mo. Dagiti anak mo. Malaksid, no itultuloy mo nga ni June lang ti pagbasaan. Ngam no agagadan da nga college, jak lamang mati. Nga mapagturbus mo dagiti talong anak mo. E dinto ta mamaspasada ka lang ti Jeep. Awan ti imposible kani Apo Diyos. No tumaw tayo ti kidaw o nagkidaw tayo ti tulong na. Mang taris. Kawa na. Tultulungak matibagi. Orekas kasanulaing kaslaita. Anak ka na po kahon tinamnama. At da ka mang tulong kanyak. No, di kita duman-tuman na kasapulam. Baga kang karayon kantungan umutang kanyak. Ngayon dito ti patakarak ha. Kahit kung ibaga kang ka, Dencio. Saan mo nga babayin ti umutang, manen, no di mo pa nabayadan di utang mo. Ikadigatag nga bayadan. Tap no makautang ak tumanin. Mang daris. Nalalagat sapay ko maa. Uwain Manong Nemy ket kastaon ay tiragsak ni June idi iyawat kun kan kuha na te eksakto ka sa pulan na. Tengarod pagplete kon pang. Di pa inraman. Munot allowance mo kaya ti may sangal daw. Umanayin ti sangal gasot. Tanong kas pagarigan ta da subrak at da sagdan nyo. Nuhang kumagastos sangal gasot. Nuhan niya pagkurkurangan nandisot not lawatek ka na kayo. Agininot kayo nako ha. Agininot kayo. Kada ito ti karik kada kayo. Iti anyaman na pamuspusan. Napintas na pamuspusan. Ikarigatan kayo nga pagbasain. Pagturpusan kayo iti kolehyo. Manong Nemy numabalin kadyak kayat timang liwat. Awan ti day off ko. Sapsapay kidi Manong Nemy ti agrubuhat. Tapno siyak ti makaona Manong Nemy nga pagluganan di kita iya nasapsapa nga agluglugan. Numamin anuak nga gweret iti may nga aldaw iti dati nga rutak kuno panagweret ko. Numabalin Manong Nemy ket duble. Dapat ikit gundahoy Manong Nemy nga nubasit pasahero paspasak. At dati kita iya overtake nga padak nga jeep iti sabali wano parehas nga ruta Manong Nemy nga overtake ida tapno makaagaw iti pasahero. Kaya tira minsan Manong Nemy nga nadanon ko ni Paris Simeon iti terminal. Pare, adamala salud-sudak ka. Nata pare. Abi kasla kalakang ka na yung gumangganat. Gumangganat nga niya. Nakapataray ka. Yung pagtasang agreklamo na kiti pasahero. Agasim ta kutse. Ubertay kang pay. Alala, delikado tararamidan pare. Mga no makadisgrasya ka. Kumamkamatak nga ro ka kiti pasahero tapno ada dumad lamang pa sa daat. Baka nakdakkel di gastos mo nung maka-aksidente ka. So nga may advice ko lang ka. Nga agan-anad ka. Di ka gumanganat. Ang mga numapamudanunan ni bagat mo di heaven. No heaven tayan na. Kasta nga tibagbagada kita duma Manong Nemy. Kas ka ni Luta itinaminsan Manong Nemy kinasarita na. Pang, ada amok nga nagbaling nga pasahero. Apay, ana problema king kuha na. Imbaga na nakatartaray ka kanong agpatpataray, nakapaspaspas ka kanong. Tapno makaalak na doon nga pasahero ka anak. No, masapol nga dubliat na paspaspas pa eh. Pang, ang mga numadisgrasya kayo. Saan nyo nga minipilit no saan nyo kaya? Manitikait mo sawan. Bayan nyo, tayo nito naggraduharak ti high school. Agtrabaho ko pa lang. Sa anak pa lang college, aman luta. Into naggraduhar ka ti kolehyo, ay ti ka high school, masapon nga college kami.
madag iti kinapaspas ko. Yung mga matagreklamo kada kiti pasaheros. No kasta nga makita kabasit da. Kadada na kita lugar nga pakacham-champak iti kasta nga oras kat masapul nga siyak ti makauna ko na. Tanagado ngamin Manong Nemy, dagi taglulumbang pick up ti pasahero. Dagi ti jeep, kasta mo ta nag-pick up dagi ti minibus. Naging ka Manong Nemy, nga iti may nga aldaw, dandani. Dandani, Manong Nemy. Dandani. Ay! Uri lagi nagikis Manong Nemy, ligay ti jeep. Ala, tata, agananat kayo mata. Ne? Ikasanon no, na-disgrasya tayo. Susapo. Pasensya kayo anak ko. Hindi mi pa kahit di matawin. Ubing kami pa kahit mi pa lang tigbasa, mga bagturpos. Kaya di Manong Nemy, ta mapangkon ited ti pagka boundary kinasarita nak di mang daris duga ka dapat saritaan ta di mo pa'y rinugyan nga binayadan di utang mo kat ni malmalpasan ti mo na nga semestre baka umutang kan tumarin Dencio. Siyempre, dumawat tuwanin ti anak mo ti pagmatrikula na para iti second sem. No day patrimaan nyo, mang daris, termnek. Ikit amum samet nga, adadwa nga naka-estambay nga jeep. Kaya mo rin patarimaan mo deta, hanto pala umana nga pagbayad mo. Napila nga sekdanak, puno na yunak ton. Lagat sa akin ka, hanggang pa lang nga gawawid ha. Tadi ito yung kantumanin ng mga rabi. Ha? Tarimnam nga rod. And, ato na kiti may dandanon kanyak. Kada kiti padam nga driver. Nga niya, Mang Daris, agawam kanu ida ti pasahero. Taore no, para kumakadakwada, pagamom ta, agubertek ka sikat makapick up kadakwada. Kanya-kanya lang diskarte, Mang Daris. Wala nga isusapo. Kasanon no madisgrasya ka o no makadisgrasya ka. Ay na, dahil ti kong kunakeng ka, Dencio, saan mo nga ipilit no saan mo akaya. Tian niya, Mang Daris. Isusapo. Alaba ka no makapag malpas ni John, di pa nag first year na. Baka saan mo nga mapagbasa ni Luta. Dito ti kunana di nakano pala kaya ti sumrek ti eskwela. Agubra pa ilan. Wala tamawatan ta ka. Kaasyan na ka na kita anak mo. Mas asyan na kang ka. Kaya nung resyak, mas asyan na kang ka. At sabi kong daw, nga saan ka na mangal daw kahit mula ka. At mo urnong itid mo, kasapulan na kita anak mo. Kaya kastamutan, nga igatag niyo di inal daw nga kasapulan niyo. Kayang-kaya. Basta lakit uminumak ti danom, mabalinin. Awan sa bisyong nga palos. Isupin nga maggastusan. Kaya oray ka no painuman ka kaspagarigan. Agad nung painuman nak Mang Daris sakit libre. Apakit di nga jak pagustuhan, di ka pagustuhan. Ay na aya po, Dencio aya. Wala, inapresyarin kasi ka. Napigsat determinasyon mo. Yung ulite, ringudan nak, no mapagturpos mo amin di kita taluan nak mo. Nagsasaro no ha? Kaya tayo handa ka sardeng. Ang aasin na po Diyos. Alaman nga nun, Mang Daris, namayagan tsak iminom Alala, yung kaya gumatangin. Kabayatan nga agtartarimaan ka, tirapinta iti uminom. Kasta nga rin tinapasamak Manong Nemy, duha nga lugan titinarimaan ko. Imuna Manong Nemy, nga inukarkar ko kinitak no at diferensya no anyat masapo la magatang. Sa ko insaro no di may sa Manong Nemy sa ko imbaga.
Nagiging magatang na mga dress. Laki ng garot gumatangin. Kaya mangala, mangset ka manin. Kaya nagpulutan ka. Nagpulutan ka. Kargahan ta tiyan mo, tapos hindi kagsakit. Pero maprapis ka, di mo mo? So, mas asyan kang kakaligid anak mo kita kumut-kutong ka. Kayang-kaya, Mang Daris. Kayang-kaya. Sa anak nga baybayan niya po, Diyos. Mapagturpos ko amin digiti anak ko. Naladawak Manong Nemy nga nagawid kada di nga rabii kan nakainumak. Ngam nabayan akon Manong Nemy ti utang ko kini Mang Daris. Ket siyempre makautang tumanen kan kuana. Anay nayunak met ti urnong ko iti wallet ko man. Siriring pa lang di talungan nak ko. Abe nga siriring ka pa lang anak ko ha. Kaya maturugan. Inurure da kayo pang. Labi nung kasalita kayo. Oo, kung matirumping nga pagsasalitahan tayo. Nangan kayon? Nangan ako, nagipanganak sa dyan ng Mang Daris. Duwa ngamin nga lugan ti pinatrimaan na. And, ngirapin yung metin ti minom. Ay, kakaiso na nga libre. Pinang gusto ka, jay operator ko. Mas asyan kami kada kayo pang. Awan pulos inanayo. Kasla ita. Manulay nga oras, bumangon kayo tumanin. Nakasapsapo kayo nga rumuat. Di ko di bandlaw nga, kumut-kutong kayo. Agad, anyang haradan ako kita, masapul mo't nga. Isakad ko di amin. No, agraduharak tumbang, kasi imbaga kada kayo, yung tupila pang panunutin, panagbasag ti kolehyo. Agtrabaho akto. Kahit no kaskasano lang, no makaredwarto ni Manong, mabalin nga isunton ti panagbasa. Ay, saan kanya ka? Ana? Nato ka nam? Kanyak manang, no makapaggraduarak ton ti high school, kahit kumantek basa, diya kahit ipaatiw. Kahit kumantek baling accountant nakaskin ni Manong John. No awan interes mo kang basa ti college at dalatakan ka. Ngayon na siya, saan ka tumunod kan ka? Alam na ko, mawatan kayo. Lota, anya ngamin ti kayat mo nga kurso. Ngayon ko tagbaling na nurse. O sige, doon nag-graduate ka ti high school. Inkanto kita amuen o manot bayadam ti may nga semestre. Ta ikarigatan tayo. Ikit nito nga Manong, ag second year college to. Pag matrikulak, iti may nga sem, kastamot ka ni Manong, kabailan nyo. Mga asin na po Diyos. Pang, saan ka namin nagpilit? Ano nagpilit? Sa balit, ibagbaga na kiti karuba eh. No mamuandang, gagadan kam to nga kakabsat nga college. Katana ko matibagbaga, ang problema nyo ka na kiti karuba. Again lalaing kay kano? Awan di maitulong di kiti karuba. Iso nga baybayan nyo lat taida. Kaya ko, da kayo timang tulong kanya. Ano nga ti maitulong mi ka da kayo? Kadisaan ka man kang trabaho. Ape kiti laing ka di pa nagtrabaho. Ti maitulong nyo kanya. Agasal-salamat kayo. Kaya lang. Kahit no kasta nga bakasyon, mabalin nyo mati mangsapol ti mabalin nyo ang pagtrabahuan. At umad dita, nagitay mauna nga working student. Pang, irapin ko nung trabaho. No, at the time ko. Kastan tumatirami dem lota. Nagtrabaho ka, ato dita ti mamaling nga trabahuan. Malpas ti klase yun, ti madam, sawal ka ti trabaho yun. Una sakbay nga sumrek kayo, ti klase yun, ti bigat. Ato dita no kahit yun. Iso nga tulungan dak, tapno matulungan kayo. Tulungan nyo ti bagiyo. Tapno adakmat nga mangtulong kada kayo nga mayo. Ore na awan, ti mamangyo. Nuan niya Arapaap mi idi, kini mamangyo para kada kayo. Ituloy tayo. Kunodan nyo Arapaap tayo.
Hanggang umabot ka niya po Diyos. Di ka mapukawan tinamnama. Siyak, di ba kamo ka na kayo? Di ba gamyamanak Manong Nemy kat sa anak unayan nga nagpaspaspas. Saan nga na ulit dahil dandani pa nakadisgrasya. Nagtali na Ed Manong Nemy nga narapisak. Di na may Pinas na narapisak tatno nakulagtita. Sa anakas karida do mga padak nga driver nga dakkel tibuksid da. Lumuklok magda. Buminggi na ti panagnada. Ayun ka Manong Nemy nga nalpasen ti may nga tawen. Nagraduaran Manong Nemy ni Lutay ti high school. Simrek nga napan nagtrabaho Manong Nemy ti 2 nga bulan kastamatan ka ni June. Na istambay ni Jimmy Manong Nemy iti dayta nga summer. Iti pa nag-enroll Manong Nemy imbaga kanyak ni Luta. Pang ada na yunan nyo naswaldok ti 2 nga bulan. O di ba yan? Anak kamarigatan. Dahil ko nakaroon na nakuwag ti tinulang tayo. Tulungan nyo ti bagiyo tatulungan kayo. Yeah, manong harod iti kurang na reta taited kon. Nadamat lang may tedyo. Ada! Awan problema. Na buenas dati wallet ko. Nakakumpleto ngayon Ted ti masapol ti may kadua nga anak ko para ti kurso nga nursing Manong. Iti umuna nga semestre. Kat siya yun. Manong matinayo na kang ka. Imbaga na. At ka din pang. Samot pa nga pa nag-enroll. Intid kong giniading mo, introbigat. Intid kong tumatan kang ka. Imutang akmanin Manong Nemy kinimang daris. Kagada, para ana, tiutangin. Masapul ni June. Di parang arod ka ni Lota. Naitid kong mang daris. Kaya po. Alay daw dawat mo nga saan kang madisdisgrasya. Kani daw dawat mo nga saan kang agsaksakit. Kan kastamatan na kiti anak mo. Daw dawat mo kung mga awan nagsakit kadakwada. Di takitikang kanayon ko daw dawat. Mga Andres. Kaya amom no mapagagadan mo ito na kita anak mo. Iti college. At danto iti 3rd year college ni John, di ba? When first year college tumatil ni Jimmy. Bakit bilibak tulaodayin kang ka? Dencio, no mapagrador mo nga talaga di kita anak mo. Manong Nemy saan lang nga ni Mang Daris iti asit gak idin nga pagutangan iti tag college with ni Jimmy Manong. When Manong adon di kiti asit gak kada dapat di kita himakangigak ti sao. Agpilit ka mat ngamin Dencio na talaga sa mo kabaylan. Pasardig mo kumapa na dyan may saa. 1, 2. Di mo paggagadanan. Uray mga graduar dyan inauna sa kahit og tinulong kaya dyan inauna no at dan trabaho na kaya dyan sumarano. May naggagadan mo matang nga dadamin ti college. Naging lalastog kan tuman ngamin. Saan nga kinalastog ti amin? Kayak. Kayam. Mag-uutang kamat. Kabsat. No ada itad mo, mangtad ka, ngam no awan ti ado nga sao. Awan ti bitad ko? Igaman naklatang aro din. Umayag lang umutang mga baga, makangigag pa ti mati nga sao kang, agin lalay nga tumat. Mabalin tatag pinusta. Ha? Nagasa din, no damay sa laing nga graduar kada kita anak mo. Sinupay Manong Nemy, di kita asidag nga kabagyan, isuda pa hitag sa uti kasta. Sa bagay, isudan tupay ngamin. Kompleto da, adda ina, adda ama, nga napintas trabaho da. Hambad ka nagraduar, di kita anak da. At hambad nga may pasnik, di kita anak da, tagbasa. Agpaaram damat nga dagos, kada mangsikog da. Kada talauna di pagyamyamanak, kada kita anak ko Manong Nemy, ta nakakonsentrate da nga agbasa.
Aging ka saan nga napupuutan, idi tagraduarin ni June. Pang, nagraduar ako. Agad na siya, tagtay ka kang dagos iti. Board ko kad na may pasak, sumre ka kadagos. Kat adakton nga katulungan, nga mangpabasa karigid ito ang kakabsat ko. Idi rumuar ti resulta iti panagboard Manong Nemy ni June. Kasta unay ti ragragsak mi ta nakaruwar. Ti pagpintasan na, iti panangururay na, iti resulta ti amin kat nagtrabaho tiga junior ko kat iso mismo ti naggastos iti panagpaalan. Ado ti dimaray Manong Nemy dagiti paypadak nga jeepney driver. Ari Dencio, opo rin, hindi na mamin ano tit, aldaw, pat nga taon, kalpasa nga nag-pressure ni John, may isan nga accountant. At sigurado lagi di ang pag-iin nagawan lang, ayaban ni Sona nagtrabaho, kangatuan, na dapat di top 10. Iti resulta di board, opo na gasgasat mo, John. Imalaam. Imala akin ni Tatna, papangko. Lata, sino ko matimalaak sa ang ni papangko. Bili pagka talaga kayong kaparin, Dencio. Adan katulungan. Iso nga tulungan mo din tibagim. Nakaraprapis ka. Narapis ang nagpeso iso na ko lagtita. Alis to ak ngumusok-usok karigiti taramnak nga lugan. Sa bagay, driver ka, mekaniko pa eh. Una, nagpintas nga driver dito. Jack pa na pupuutan nga nabulukanak eh. Tamom, amok ti klase ti andar ti lugan. No, ti diferensya saan kong ipasada naging kangajak matarimaan. Naman ti pintasan na niya. Di ka mat nagsaksakit. Saan ka mat nga na disgrasya. Ayun na, da kami nga padam nga jeepney driver. Nag-asa din na may iba kami mat nga napagradorming anak mi. Kahit hang kami pa nga balo. At napay ayuda nga kapo iti abroad. Ang mayaso sa po ayam. No makaigam ti kwarta di kiti anak. Ayun na no di da among ipateg. Sos. Ay nakagasgasat ka pare Dencio. Saan nakidin nga guutang Manong Nemy no kasta nga kasapulan di kiti dua. Kalpasan nga agtrab-trabaho ni June Manong. Wan. Kaya si Maruno siyempre nagraduar ni Luta neruar namat Manong Nemy tiya panagboard na kat nagbaling may isang registered nurse. Pang anak, congratulations. Agyamanak pang napanak kay laklaunay nga nadaan ti amakas keng ka. Ito ti ekonomi agsarden ka nga basa, saan ka nga kolehyo, nagtrabaho ka. Amom no, sikalat datong palidi. Amo, mayaw-awan mo ti interes mo nagbasa. Bakit mo talaga nga saan ka nagbasa, hindi nagtrabaho ka, nagpaaram ka, baka adda ko maasawa mitan. So nga, nagyamanak pang ta, impursigida ka pinagbasa. Kat ni, ang mahalak ti experience ko, kalpasan na, ag-apply kiti abroad. Kahit ko tagbaling nga nurse kada kiti hospital iti abroad. Nagtrabaho nga ro iti private hospital ni Luta Manong. Si Maruno, agraduar maten Manong Nemy, ni Jimmy, iti kurso na matlang nga accountancy. Anak, lalaingem, ha? Tuladem ni Manong Mudyon. Ni Manong Mudyon, one click, nairuar na nga sigod iti board na. Panangururay na Manong Nemy ti panagteg na ti board nagtrabaho. Kaditi may sangal daw Manong Nemy. Madbadi bagbagi. Yung pilitak lang ti mga nagpasada. Adamat pa lang ni June, Pang. Madlaw ka madmadi bagbagi yo. Agin na kay Pang. Hagay mo pa nagpaspasada ita. Ay na, kadang Pang. No hindi kat saan kaya tungtungpal kada kami. Nga magtungpal kayo matin na. Ikanyo matiin na, ti bagiyo. Mga nagpilit kayo, baka madisgrasya kayo. Isang pag-asa yung Pang.
hangkay itang agpaspasada. At pagsaritaan ta pang. Anat pagsaritaan ta. Dandani ako nag-asawa. Ngimurayak pa nga makapagtrabaho ni Jimmy. Sakbay nga ag-asawa agmanugang kayon papang. Nakaruwarmet Manong Nemy ni Jimmy ket kasta unay tiragragsak mi. Isuda da John kanilota Manong Nemy tinangigastos iti panagpaala na. At adumanen Manong Nemy di kiti imay. Awanti sa bali nga bagbagadan saan nga. Ay nabilib kami kayong ka paring Dencio. Jeepney driver lang kan pasaray agtarimaan tilukan. Napagturpos na amin di kitalong anak na. Sus, doang accountant kat may nga nurse. Adu Manong Nemy di kiti mang daydayo kada kami. Kada kami kunak ta sa amid lang sisyak. Siyempre, ore kasanot pa nagkalikagom ko no awan ti interes di kiti anak ko. Iso nga pagyamanak di kiti anak ko ta talaga nga saan ta nga sinayang ti amin. Tano kita taglawlaw ko Manong Nemy adu di kitay kumpleto tinaganak adape di kita ayuda da iti abroad. Im nagasaten iti talong anak no adda maysa nga naggraduar kada ko ada. Problema da kit di ada ore adda asawa da mapandanto pa lang dumawat wano umutang karigdaganak kada ko ada. Ket siyak nga ron adan trabaho ni June, damaten trabaho ni Luta, sumaruno adan tumaten trabaho ni Jimmy. Nabalimon doon nga isardeng di agpasada, paring Dencio. Agtalinaan kan tulatan dito balayaw, kagurure latamaten ti ayuda na gitik anak mo. Ay mo, pare, aging ka nga si bibiyagak kat kabaylak pa lang iturong ta jeep. Agpasada aklata. Naadan nga dagos Manong Nemy ni Jimmy ti trabaho aging ka nga dandanin ti birthday ko. Kinasarita dak dagiti talo nga anak ko. Pang, June, di mo ko naman di nga dadayam amom nga agbali nga manugang. Next year. At dapat lang amin paggastusak Paggastusan mi nga kakabsat. Paggastusan lang niya. Kaya ito'y birthday mo, palaan da ka. Ay, dati-dati ba't nga saan nagkagpala? Dati mo latano ka kat saan ka di? Kawan bang? Kaya mapanda to iti special nga restaurant. Kasi dito nga agsilebran. Inutoy, basta. Da kami nga kakapsat di baka mo. Ikanda kayo, iti sorpresa. Iti may sa nga restaurant Manong Nemy tinapanan mi nga ti abay na ket aglaklako kada kitay jeep nga pang pasahero Manong. Iriada kami iti restaurant Manong Nemy kabayatan ang mangmangan kami ket kankantaan ni Papang kalpasan na nangan kami at pinayapayak Manong ni Mr. Subel. Pang, happy birthday. Ulitan nyo ti happy birthday. Hey, thank you first class ga restaurant imay tayo, imayan tayo. Daya mo kanta kayo ni Mr. Subel. Ay, happy birthday tata. Hey, thank you. Ato yun ito tulbek ken adda ka rito nga envelope iti papeles ti akin tulbek iti reta ka tulbek. Sa uda ito John, Lota, Jimmy, dito surpresa mi ka na kayo pang inggatangan ta ka iti brand new nga jeep. Tulungan ta kan tupay nga mangilakad iti franchise na. Saan kailangan ng magipaspasada? Saan kayo itong agbang boundary?
Dan bukod yung nga jeep. Susapo itapay ta awanin ti pagbasaek itapay ti kaada ti bukod ko nga jeep. Kadwa na. Pakalaglagan nyo kada kami. Nga agkakabsat. Iti panang paadal yung kada kami. Ala, ulit na bas kayo nga nga. May kayo, yung kayo ipadasin. Adasan dyan eh. Kinuyog mi Manong Nemy ni Papang. Sinakayan na ti jeep brand new. Tinulbakan na. One click. Nagpintas ti andar na. Kasano nga saan nga napintas ti andar na Papang? Brand new? Ito yun ti. Kararagsakan nga birthday ko, anak ko. Hindi ka nga radagsang sangit ha. Baka sangit ha. Sangit tiragsakan na ko. Maragsakan na ko. Ito yung birthday ko. Kat insagutan na. Hindi bukod ko nga jeep. Ilalaek na ito nga jeep. Agbali na kang kanayon nga baro. Ore nga tayo ito nagkubkubo akon. Saan kong itulok kag bulok. Kas nakang kanayon lahat nga brand new. Ipatag ko na ito yung regalo yung kanya anak ko. Ito nakasano ti kinapatag. Ti panang ipatag ko kada kayo. Stamet ti panang ipatag ko kada ito yung regalo yung kanya. Jeep. Ngayon paspas pa nagpaspasada nga jeep. Ti pinangbiag ko, panang paadal ko kada kayo. Kadagamanak, ta jeep met itinregalo yung kaniyak. Apakalaglag pag kada kayo anak ko. Ala, mamalin nyo ti agasawa. Tadamatin pagtrabaho nyo. Saan kami mabalin nga gagadan, pang. Siyakti mo na agasawa ah. Kasi ba naggraduar mi? Kahit kalbasan ti may katawan, sumarin tumatang agasawa ni Lota. Kalbasan ti makatawan, sumaron tumatang ni Jimmy nga agasawa. Ay ngam sandak nga dadaywan-wan. Nunaskan gatangan tayo, dagi tayo bakante nga lute, iti asidag ti balay. Tapno agkakaruba tayo tumitlaang. Uwan pang, ikarimikan ka. Saan da ka nga adaywan? Saan da ka man nga agbalin nga agtalinaed nga kabalay, kabanga, saan da ka nga adaywan Papang? Gapot na kapatpateg kalaunay nga ama. Naindaklan ka nga ama. Orak la makasangit Manong Nemy kadidi nga birthday ko. Ken uray kanigrisyon masarunong aldaw Manong Nemy nang ruwan ano kastang ipasadak tin regalo di kita ko kaniyak nga jeep. Nga apahalan Manong Nemy di kiti padak nga driver. Nga nakagugwapo ka no ti jeep ko. Kaya nakagugwapo ak kanumet. Tadya kon pampanunutin Manong Nemy di boundary. Diya kon pampanunutin no. Kasano nga ornungak di kiti gastusin di kiti anak ko ti panagbasa da. Gabutasan da mo tanang basbasa. Samay sa manong binulan da pa'y gamang mangted kanya. Inem di kiti apukok Manong Nemy sagdudua da John Luta kini Jimmy. At dadaamin iti aglawlaw ko. Iso nga naragsakak lata. Dito nga rod, Manong Nemy, ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay, iti anos mo nga nang ibasa. Kat sapi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimneg kan nagbuya. No adda determinasyon mo nga magunod iti Arapaap, kaya adda panakitunulong dagiti tultulungan. Ken nakangrunan ti amin no saan tayo umabot kaniya po Diyos nga mamati tayo nga ipaay na ti anyaman nga pagkurkurangan tayo. Ket talagang agbaligi tayo. Kadawan sa bali nga kangrunan nga nakpagyamyamanan no saan nga niya po Diyos. Idawdawat ko sabi ko tamanayon pwede biyag ko tap nagtultuloy nga masubaybayak dagiti apo ko ken dagiti anak ko. Dito nga rin ti pagkasalita kalagyaman ak onay ti anos mo nga ibasa. Ito agyaman nga pagayam mo Dencio iti Ilocos Norte.
Thank you kang Dencio, and thank you kada kita nagbuyan, kada kita gadangag, tumaten ti paghahim nyo ni Manong Nemy Ruiz. Mangibat-bati akong tinembag ng oras kada kay aming asangapada. Happy weekend kada kay amin.